E hara a Riley Hohepa I te tauhou ki te whutupōro. Heoi, mo tōna ahurea Māori, kua hua mai he wero. If I'm being completely honest, I've been probably a little bit distant from my culture. My Māori culture's from more of my dad's side, and I don't have a huge relationship with him. But that's something that I'm trying to put my feet into and really learn that about my culture and about myself. Te pūake ai a Hohepa ki Tāmaki Makaurau. He kai tākoro o mua mō te tima Counties Manukau. A I timata tōna ara Super Rugby ki te kapa o ngā Hurricanes. Ko whai wāhi mai a Hohepa ki te poraka te kau, te poraka hoki o taha kemara. It's up to me to take the opportunity and try and keep that spot and play so well that, you know, it makes it hard for them to come back and have that competitive edge around that stuff, because we all know that competitive edge in such a thriving position as 10 for the Crusaders is what we need here. Kua roa nei te kapa o ngā Crusaders e noho ana ki te muro o te ahi. Engari rā I tēnei tau, kua riro rātou I te tūranga whakamutunga o te whakataitai nei. He tuatahitanga tēnei mai tā rātou tūranga tuawhitu no te tau 2016. E ai ki te kai hāpai a James Marshall, e whakapono ana ia ka whakarauora te tima I a rātou anō. I guess we're at the bottom of the table. Hasn't been a typical start for a Crusader team. I mean, worst ever in history, I think. So it doesn't look good when you start like that, but yeah, it's an unusual situation to be in. Nō tērā wiki, hinga ai te kapa I te kemu tuarima o te kaupeka nei. A he wero nui hei a pōpō ki ngā Chiefs, te kapa o mua o Hohepa. It's a mixed emotions, really, if I'm being completely honest, and we're all friends outside of the white lines, but when it's on and they're inside the arena, it's there'll be no love lost out there, and I expect nothing less from them. I 100% still think we can win this competition, and I'm not just saying that. I genuinely believe that the back end of this competition, when we make the 8, like I said, it will come down to 3 big games, and whatever team's playing well and in those moments will win the competition, and hopefully that's us. Hei a pōpō, ka pakanga ngā Crusaders ki te kapa Chiefs ki te taiwhanga nui o Apollo Project ki o Tautahi. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News.